mga ulama, mananafsir, long sin mga sila muhaddithun, lamina in wusta dihaini amon sambahayang pertengahan, amon na in asar. Sabab dunhaon in kamatauran, alam kabisihan in kamatauran manusia. Na amo ya tumita ka to tanyo, sintuhan na to Rabbul Alamin, ipaparihala ka to tanyo marayaw in sambahayang 5 waktu. Ayaw na to haman-hamanon mga katawte manghuran. Tuhanin na may takato tani. Yan hamuk sa lagu-lagu hipagparihala tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtunay sin parda akan sin Tuhan Rabbul Alamin. Damik yambita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hafadha alaiha, yani as-salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yahafid 'alayha lam takun lahu nuran wala burhanat wala najatan. Yatumbita si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isusulong niya inna marihala kaniya at inisambahayang piyarihala niya marayaw isambahayang tiyunay niya in karukun-rukunan in kawajib-wajiban lialayuan niya in katan makababata sin sambahayang niya. Piyarihala ni sambahayang 5 waktu mga tawtay manghuran bukon sadya amin sambahayang Jumaat pagpasya tuway na inagda kay mo Allah Ta'ala amin nagpapancari kay mo. Amuin nagsangon sing kabuhi mo. Nagdihil naghanug-hara sing karidjiki-ridjikian. Yan mga katawtay manghuran. So kita kumaput sipug pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihil nakatutan yung ingkatan kauunahan na to. Sakali impardaakan sin Allah mo inagdihil kato singkatan di na to misan amuin masampang impanawag-tawag niya. Nayari, isiyusin na marihala, piyarihala ni sambahayang 5 waktu, kanat lahu nuran, aun dihilan siya sinallahu ta'ala, aun siya sahaya. Mahinang niya sahaya, mahinang niya murhanan dalil, pakasawahan, iban mahinang niya wanajatan yawmal qiyamah, kalakpasan niya adlaw qiyamah. Yatun bayta sin Nabi bukun hisusin na mayta mga katawtay mahuran. Bang mupiyari ala isang bahayang yan, sambahayang 5 waktu na malakpas ka o hakabin sa nahadlaw qiyam. Mahinang mo siya sahaya. Mahinang mo siya mo indumihil kay mo pamando pakasawahan. Wa man lam yuhafid inupusit niya mga katawtay mahuran. Isu sabin wala na marihala kanya. Wala niya piyarihala isang bahayang 5 waktu. Na lam takul lahu nuran. Wayruun. Mahasil niya sahaya. Way damikyan wayruun daysab. Amuin tanda bainat tunhaun dalil hakasawahan. Damikyan wayruun da kalapasan niya hadlaw mahuli. Mana neng siya halom kabinsanaan, halom kalukihan, matanto ni beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu beta niya, hawak tu yasungun niya imang tao isinarka. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Hawak tu man yasu imang tao yaun halom sinapinarka jahannam, may sila nakadulapak maun. Mahina katudyo sila maun panarka jahannam. Unuin himangkan. Unuin sabab. In jawab nila, lam nakum minal musallin. Bukun in kaunan namo dahing mga jumlahan. Tawilang simag sa sambahayang hawak tu kabuhi. Mana niya mga katawtay manghuran. Sawab sing kiada suk. Sabab sin kiada sukkan niya palom sin pinar ka jahannam. Sabab sin wairong pagparihala na sin sambahayang. Tinggal maninggal sin sambahayang. Amin sambahayang 5 waktu mintiuta sin sara. Nahangkan mga katawtay manghuran pa awam Islam.
Mang inaguwal ipon sintuhan bariman. Mabaya sila malappas ting hanal ka jahannam muna-muna parihalaa inda akan sintuhan. Sa lagu-lagu parda akan sinallahu subhanahu wa ta'ala munin sambahayang. Amo natin ihfadillah yahfadu. Parihalain Allah ta'ala, parihalaon niya ko isang mga tao tayo manghuran. Na amo impagparihala ta sinda akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukon ta pahil-pahilon. Na mga palangan po akam Islam, at alam yayatu, damikian pagparihala, sin kasusihan, in mga bariman, biakan niyo, amo yan in namamarihala, sin kasusihan, sin zahir iban sin batin. Lahil iban sin batin yun haon, biya mo in namamarihala sin kasusihan halawong, iban kasusihan hawa. Na mataod mano siya, kasusihan sa tiyahagwa, inlalanuan. Ada po ning kasusihan halom simbagi jantong niya, lummi halom simpangatayan, wala siyo susi. Diyan na hinang kasirikan, hinang kapufuran, na suway ini mga katawtay manghuran, parihalaon sing kita niyo. Sabab impagparihala, hakasusihan inyan liannaha miftahus salah. In pagparihala, al-muhafadu ala tahara, in pagparihala, mumarayaw. Ipagparuli mo, hakasusihan, in siya yan, lian na hamiftahus sala, sabab in yan, kung si sinsambahayang. Paano di ka man dyan magsambahayang, bangwirong kasusihan mo, bangwirong kawudo. Na imamarihala dahabya inibiyak kanyo mga bariman matan. Biya na simbita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidu ala alwudu'i illa mu'min. Mayroon na magparihala hapag wudu yan, hapag ayro yan, hapag kasusihan, malayingkan biya da kaniyo bar iman, da matilusa. Imbiya kaniyo bar iman, amuray matilusa, magwudu, magsingkasusihan. Sabab hindi magsasambahayang na mayroon sa. Yan mga palang magpaakam Islam. ومما يجب أن يحافظ عليه المؤمن dahil ha mga wajib parihalaon dunhaon simbar iman biakanyo hifdur ras wal batan pagparihala sinamuin nyari hau ini iman sinamuin tiyan ini in hagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istihya'u min Allah haqqal haya' أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى يرين بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما إن كسبوك فالله سبحانه وتعالى مكتن كسبوك عمنا إن parihalaw إن ينهاويا إيوان نسينamo إن lamudnaha partsin utayan makawa tarabang unuin maksud wihay ni mga palang paawam Islam. Watahfad al-batna wa ma hawa. Iban parihalaan tiyan ini. Iban sinamuin halikusan niya yan. Amuin nasakop sintiyan niya yan bang uno. Wahibdur ras wa ma wa'a. Impagparihala sin uyan. Iban na sin yaon na sakop niya. Yadkhulu fi hifdus sam'i wal basara wal lisan minal muharramat. Nakasud na diha ini. Impagparihala sin pangdungog. Impagparihala sin pangatod. Impagparihala sindila ding ha mga kaharam-haraman. Ayaw mo pang dungo ka, pahiyaram sintuhan, pa mga music, pakalangan. Ayaw mo pa pamaamuin, pangitaa, impangatod mo pahiyaram sin Allahu Ta'ala. Ayaw mo hilaptik, indila mo pa mga hiyaram sintuhan. Hapag puting, hapag namima, hapag darabis saramat tumari. Hakap tangan bukun marayaw. Hapang laka-laka ayaw parihala amra. Karena in mga yan, aasubuhon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sabunaton impang dungog impang ita. Dimas impang atayan. Ingkatan ini ingkaon na aasubuhon na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Yat to mga katawtay manghuran. Wa hifdhul batni wa ma hawa impagparihala isab. Siyentiyanta. Nadihay ni yatadammanu hifdhahu min ikhalil haram ilayhi. Na narampong narihay ni pagparihala, amuin pagparihala, di mo pasuran. Inlauntian mo ini. Sin kakaon ng haram. In usahan ng haram. Parihala marayaw. Ayaw mo hipangaon. Ahyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo lunimat to. Fala yakulu illa ma ahallallah. Di siya kumaon sin kakaon niyaon malingkan. Amo inhiyala sin Allah ta'ala. Dahil nga usaha halal. Wala yakulu illa min kasbi halalin. Di siya kumaon sin kakaon niyaon malingkan. Dahil nga usaha halal. Yatul mga katawtay mahon impagparihala sin kita ni. Pagparihala marayaw mga palang paakam Islam. Wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min nawahi Allah subhanahu wa ta'ala al-lisan wal farj. Dahil mga salaku-laku damikyan. Amin wajib paparihalaon sin kita niyo dahil mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-lisan wal farj. Amo na indila iban sinamo in private parts sin kita ni manusia. Sibu da usog babae. Nabita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidha li bayna lihyayhi ay al-lisan wa ma bayna rijlayhi ay al-farj admanu lahu al-jannah. Allahu akbar. Yani bita sin panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu na parihala niya marika ku hautan sin namin lihyam pungutin ama na niya mo na indila. Piyari hala na indila marayaw. Wala niya liaptik pabukon marayaw. At niya pamarayaw sa din liaptik niya. Amuin. Basa-basaan sa dindila niya manumtum patuhan. Bukon basa-basaan indila. Dahil hamay na at pamahapon pamaroom. Indila yat tulima laptik. Sin kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin kabatam yaon na yato nagmamaritis ding hamay na at pamahapon sambil pamarum makahali sa jabang na natutog na. Damik yan mga katawtay manghuran. Wa ma bayna rijlayhi ay piyarihala ni hautan sindua pa niya ini. Ayaw mo na inamin private parts in manusia. Inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam, admanu lahul jannah. Garantulan ko kanya in surga. Allahu akbar. Napila na biyayaon, wala piya parihalain dila. Wala piya parihalain hauta sindwa pa ini. Amuin. Hisuok niya rapahiyaram sin Allah ta'ala. Labi na yung mga kabataan biyayaw. Kabataan biyayaon. Nayaw na nakaagad-agad iban sin kababayhan. Simbukon niya kamahram. Na-influence na mo yung pagkakitaan hatibi. Before magkawin, before maghalal, magharam na. Amoy himinang naasin hinang zina. La hawla wala quwwata illa billah. Nahangkan yung mga kamamaasan, jagahin nyo marayaw yung kaanakan nyo, labi ng kaanakan nyo kababayhan. Bukon nyo pasaran. Aun waktu subay na doon haon na nanambuhan na. Nananambuhan na yung tiyan, ang pahipahalal. Dahil sinway payat wala, pirayaw impakaagi niya pagparihala ha anak nila. Nayat mga katawtay manghuran pa akam Islam. Na garantulan kita niyo si Nabi sallallahu alaihi wasallam sinsuro ka apabila na parihala na to yan. Na ang kabita sin Allah subhanahu wa ta'ala, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Pamungan niya Muhammad, pamanga sila beriman. In pupuon nila tuod in pangatod nila. Ibang parihalaon nila in mga aurat nila ding mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yatto mga palangon po akam Islam. Wa man hafidha hudud Allah wa huquqahu. Isusi na marihala sin mga hudud sin Allah ta mga kasara-saraan niya. Amoy biyantang niya aturan sara. Iba sin mga kapatut niya, kapatut sin Allah Ta'ala,
hafidahullah, parihalaon sa sintuhan. Tuhan yung mamarihala kaniya. Maita sabab, fa innal jazaa min jinsil amal. Sabab intong basin hinang yaon, amuray sa intong basan na hinang yan. Bang inihinang mo yan, marayaw, itong bas niya pamarayaw. Piyarihala mo in, sara sinallahu ta'ala, parihalaon niya kaw. Piyarihala, may kapatid sintuhan, parihalaon niya kaw. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Natunayan niyo, in kapatid sinallahu ta'ala, iman namin, in parjanjaan sin kamu. Uminang sindiakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban, harap na kamu mari magmabuwa ka kulaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sababiyat itong mga katoten mahuran, waakam Islam, amuyat to in hikaparihala ka tutan sintuhan na to Rabbul Alamin. Wa min hifdillah subhanahu wa ta'ala li abdihi, dahil mga pagparihala sinallahu ta'ala paipon niya, yadkhulu fihi naw'an, sumudun hadwa jinisan. Yung pagparihala sinallahu ta'ala paipon niya, di harwa parkala ini. Ahaduhuma in hambuk ding harwa ini, pagparihala sinallahu ta'ala, pamano siya paipon niya, an yahfadahullahu fi umuri dunyahu, in parihalaon siya sinallahu ta'ala, doon ha mga pakaradyaan parkala hapag dunya niya. Parihalaon siya sintuhan. Biya sinuno, kahifdihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Biya sin kaparihala ka na sinallahu ta'ala pabaran niya. Pagin hawabaran niya, iwan pa anak niya, pa ahli niya, iwan pa mga pangalta niya. Parihalaon sinallahu ta'ala. Diyan sintuhan na to Rabbul Alamin, mga katote, mangurang paakam Islam. Kapal man sinallahu ta'ala, lahu mu'aqqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi, yahfadunahu min amrillahi subhanahu wa ta'ala. Yahfaduna min amrillah. Yato suratul Ra'd ayat ang putang isa. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, aun sa mga kamalaikatan, daraakun niya. Dara akon na dun haon, amuin, jumaga, magparihala, ha mga ipon niya. Antara nila, ibo na amuin, hatay kurang si Mano siya. Haunahan, hauno na, hakatan, kingnot ko hibal si Mano siya, ha ipon niya. Yato, amuin, im mga kamalaikatan, jimajaga kanya, miyamayo kanya, namamarihala kanya, sawa inyat to ini padayang hapardaakan sinallahu ta'ala. Pardaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala apibilain ipon niya na mamarihala kaagisin pardaakan kapatut sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inang Ibn Abbas, kala Ibn Abbas, humul malaikatu yahfadunahu bi amrillah. Sila na yatto in mga kamalaikatan na mamarihala hamano siya haipon sinallahu ta'ala bi amrillah ing haparda akan sintuhan. Yan mga katotay mangurag. Wa aram Islam in agi pa mujahid wa qala mujahid ma min abdin illa lahu malakun yahfaduhu fi nawmihi wa yaqadatihi min al-jinni wal-insi wal-hawam fama min shay'in ya'tihi illa qala wara'aka illa shay'an adhina Allah fihi fayusibu. Yarin agi sabi mujahid rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wayron ding haipon sintuhan, malaing kanisayan aun siya malaikat na mamarihala kaniya. Doon nakahakaturan siya, iban hamuin hakahasayo. Pangalawon sa ning mga jin, parehalaon sa ning mga manusia, amuin jahulaka. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Wal hawam, idaywan ding mga amuin mga inibinatang, amuin tara puison niya, si mga has, ataw mga tangangang, uno-uno na. Mangungot kutyaon, makamumula. Dahil haidin sinallahu subhanahu wa ta'ala, na hamuk yato na yung mga pagparihala sintuhan na to Rabbul Alamin. Yaon yung malaikat si majarakan niya.
mamung amuin yaw ni nang hatay kuran niya malingkan imang ayat tu mga katawte manghuran dayang haidin sinallahu ta'ala ba amuin bang siya kugdanan sin musiba taw kugdanan sinununo inya to dayang ha kahandak na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Waman hafidallah fi hali shababihi wa quwwatihi nahisisi na narihala pa Allah ta'ala hakahalan niya, hakabagong bata niya, himan hakulasog niya, hakusog niya, hafidahullah fi hali kibarihi wa da'fihi na parihalaon sa isab sinallahu ta'ala hahal amo injumatunakan niya inkalaas niya na, iman singkalamman niya na, hasabab insi hawak to kabata niya, hakalasig niya, hakabagong bata niya, piya parihala ning parda akan sintuhan, 5 asman siya parihalaon na siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di siya pasara. Iban hawak to siya kalamma. Wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi wa quwwatihi wa aqli. Sabab inak hanok hara kanya. Dihilan siya sinallahu ta'ala hapangatod parihalaon dun haon. Impang dungog niya, impang ngita niya. Iban sin kusog niya, iban sin akal niya. Yaw masin-masin. Allahu Akbar. Napila na biya yaon. Kaya zamanan sin kita niyo. Miabot ng pangumulan nila. Mangka kita-kitaon, malamman ng pamaranan, impangatod inunusa, hasabab inyaw ding ha mga parsababan, pagparihala nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to sa lalimaas, masiyaw ning kalasig sin pamaranan. Masiyaon masing kalasig sin pangatod. Sinamuin, pangatod marayaw, sin pangdungog marayaw, awan pa rin kanila, dihilan pa, kahaba sin pangumulan nila. Inyat to, tumbas sin pagparihala nila. Sin kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yat to mga katotim. Kaning hakabata-bata pa. Dahing hakabagong bata pa. Na mag-anad na kita niyo. Magparihala sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga kamaumaasan. Na daakon nila. Yat to mga katotim. Manghurang paakam Islam. Damikyan. ويحفظ الله العبد الصالح بعد موته وذريته في ذريته ببركة صلاحه. Demikian yung pagparihala sin Allah Ta'ala, paipon niya salih, paipon niya marayaw, na wapuasing kamatay niya, doon ha mga panubo niya yaon, papagbarakaton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parihalaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasaba sin pagparihala, sin maas, na wayroon na kasusahan niya, kataykuran niya, mga kaanakan niya, panubo niya, parihalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana abuhuma saliha. Biyan na sin kabaita. Amin na suratul kahf, yato. Amin bata-bata yaon. Simulig sa ron haon, sabab, halapyari hala doon haon, sabab sin maas niya halom, nakaamal sali, naghinang marayaw. Nahangkan in mga kaibanan, dahil mga amin salafu salih, amin tumuyo to sila maghinang mag-ibadat, sami din sa bahayang, tuyuan nila marayaw, hasupaya mahinang persababan, amin hikaparihala si mga panuho niya. Yan mga katote, manghuran pa akam Islam. Ang kalong si mga mufassirun, hafidahumallahu bisalahi wa walidihima. Napiyari hala, nun haon, hasabab sinamuin dayaw sindwa maas niya. Yari hala, yung mga anak na din doon haon. Simulig, nag-ibadat marayaw. Nagtag-ipon marayaw. Sabab, ning hamaru amas niya. Namoyat to in sinisan, bahagian sinhang amuin long tapak parihala sin Allah Ta'ala. Amuin haparkala, hadunya, tunyawiya, hikaruan niya. Anna usani min hifdillah lil abdi an yahfadahu fi umuri dinihi. Ipagparihala sin Allah Ta'ala, paipon niya, may karwa bahagi, amin parihalaon siya dahil mga pakaradyaan tungod paaraman niya. Biyarin ka ay payahfadu minas syubahat al-mudillah, parihalaon siya sin Allah Ta'ala yung mga hinang amin syubahat manglalaong, amin tungod paarama, dahil mga amin damikian mga syahawat, amin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, parihalaon siya dunhaon, sabab sin amuin pangamdos niya doon hapag-aram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, hawak to doon siya hakamatay niya, hakawapat niya, hanadya, piyari halaon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin
patayon sa sinallahu ta'ala, halawom yakin, halang pag-iman, haakida sin ahlus sunnah wal jamaah. Yatto mga katote mahuran ko agam Islam, in pagparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala katutani. Na in makaajay mga katote mahuran ko agam Islam, na ayat to mga katote mahuran pagkabi mga yawot na in waktu sin kita niyo na mura-murahan in kita niyo parihalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala labay hasawab sin pagparihala na to sin mga kahak-hakan kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatot sin Tuhan na to Rabbul Alamin labi-labi na sambahayang 5 waktu mga katote mahuran pa agam Islam ando ayaw na to haman-hamanon ayaw na to pahil-pahilon ayaw na to tinggalan kana inyan maamuin sa lagu-lagu ibadat amuin hikaparihala katutan sin Allah ta'ala day naman ihadunya labi-labi na kalappasan dayang hanar ka jahannam mga katote mahuran na inini patumtum sin kami na maun na pamanga kamumaasan ando na bukod sadya kita ni magparihala sin sambahayang yan na in anak asawa nato in ahli sin kita niyo na ja payuhan nato marayaw na mamarihala dawa sila sin sambahayang 5 waktu na hasupaya in sila parihalaon sin Allah ta'ala in kita niyo katan mura-murahan makakawa kita niyo pangadjian sin pangadjian nato harum ini mahinang nato lulutuanan amuin sa bugat-bugat timbangan dito haadlaw kiyama waffaqani Allahu li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين